مردم حرکت elin size kurban olun. Ya Zahra ya Zahra. Esselamu aleyk. شهید جمهور سید ابراهیم ما. برو دورت بگردم اینجا خطرناک. برو حرکت کن. Kardeşler ki daldan gəlirlər. Bir ləhzə dayanın, burada cambaz vardı. Qalanlar ayaq atda. Daldan gələnlər gəlməsinlər. Daldan gələnlər dayanın bir ləhzə. Elə orada dayanın, burada cambazlar ayaq atda qalanlar. Ya Hüseyin. باید رفت باید دنبال پرچم تا ابد رفت باید موند باید پای این پرچم تا ابد موند یه عده پای حق که میرسه فراریم یه عده پای حق که میرسه فداییم که مکه رفته ها که حاجیم نمیشن و که کربلا نرفته ها که کربلاییم. همه بخونن سفر بخیر شهیدی که شدی عاقبت بخیر. بخونید سفر بخیر شهیدی که شدیم. آیت الله رئیسی سلام ما رو به حاج قاسم برسون. یادت میاد تو تشریح چقدر دلتنگ بودی؟ سفر بخیر. مردم دارید گریه میکنید، لابلای گریه از همدیگه سوال کنید اون طعنه زنا کی بودن؟ اونا که اینجوری به قول حضرت آقا طعنه زدن از همدیگه سوال کنید. سفر بخیر شهیدی که شدی عاقبت بخیر. سفر بخیر به مقصدت رسیدی مثل برش مثل زهر مثل زهر. هیئت مبدأ مقصد کربلا اشهد یا حسین مشهد کربلا کربلا و کربلا و کربلا کربلا و eller başta hamid isin. Kerbela ve Kerbela ve Kerbela. Merdum bir xat roza oxuyum. İndi gördünüz necə Kərbəla adına düşdük. Əvvəl günü hey Delhorə ilə. Biri deyirdi inşallah salimdirlər. Biri deyirdi inşallah qeydərlər. Biri deyirdi ayalı Haşimizlə danışıb. Əhl-i hərəm selam olsun o bala qızlara. Hərdən deyirdilər əmmə, səsi gəlir inşallah. Biri deyirdi əmmə, əlan qeydər inşallah. Birdən biri dedi əmmə, gördün dedim qeydər. Zülcənahın səsi gəlir. Xeymədən çıxdılar, gördülər Zülcənah qeydim. Oxşuyun sizə qurban. Amma necə qeytməz zinvaşı qur. Selamullah o bala qızlara. Təllə çıxmaq həman gördülər Zeynəb belə qaçır. Dayanamadı dayan arzusunə yetirir.
dedim balalarını baş üstüne getirin. Uca ses verin ya Hüseyin. باید گفت باید از مسیرت آقا تا ابد گفت. مردم بشکنه اونی که قلمش دهنش که بخواد این ماجرا رو فاتحانه روایت نکنه. این اوج افتخار جمهوری اسلامیه. سینمونو میدیم جلو، سرمونو میگیریم بالا، میگیم سرباز و کارگزار نظام جمهوری اسلامی یعنی همین. الهی دورت بگردم برا درد مردم تا کجا رفتی پیدات نمی کردن. تا تو کجا رفتی دنبال درد مردم که باید تو کوها دنبالت میگشتیم. تو کوها چی کار میکردی سید خدا؟ مردم سینمونو میدیم جلو، میگیم منتخب ما رو خدا هم انتخاب کرده. بله این افتخار برا ماست، انتخاب ملت ایران. امروز خدا هم تو رو انتخاب کرده. چه افتخاری بالاتر از این. راستی سلام ما رو به استاد شهیدت، به شهید بهشتی برسون. برو دورت بگردم سید مظلوم ما. باید گفت باید از مسیرت آقا تا ابد گفت. باید خوند باید از قیامت آقا تا ابد. ببین فرق آدم با آدمو. یه عده دست و پا زدن که کربلا نرن. یه عده دست و پا زدن که کربلا نرن. یه عده دست و پا دادن تو راه کربلا. انشالله روز واقعه بهونه گیر نشیم. انشالله جا نمونیم از سپاه کربلا. زیارت قبول، زیارت مسیری که شروع شهادت